I poziv YouTube istek na Local Games i sa Melokito sa igricom Siege Serena. Danas ću početi da je snimam, da pravim serijal od ove igrice. Pa hajde da krenemo. To je ta priča za ovu igricu, mi ćemo krenuti sad da igramo. U početku nećete moći da izlazite, da kupujete stvari, ali ćete prvo ovo da odigrate. Snimit ću još jedan klip danas da bi stigao sve da snimam. Snimit ću i sutra 2 klipa, pa više klipova za vas da odgledate. Ovo je najobičniji ratnik, samo jedan za prvi wave, prvog ovog, prve ove arene. Nemojte se biješ. Vi kad ih udarite, kad oni probaju vas da udaraju, oni će stati da vas udaraju jer ste ih vi kao paralizali i ne mogu da vas napadaju neko vreme. U meni malo nelogično, nema veze. I već mi isteklo, vidi koliko ih je kipir, inače ih ima. A me izubiješ, ali ovako nisam prošli put igrao. Malo sam zaboravio da igram. Snimit ću još jedno. Sad je mogu sporo, moram da kupujem. Snimit ću još jednu bitku, pa to bi bilo to od ove, kako se zove, od ove epizode. Ja sam ovo uvijek kupovao na početku. Još samo malo da snimim i to bi bilo to. Pokušavam da snimim malo tako video od 6-7 minuta, pa 2 takva napravim dnevno, pošto mi tako lakše nego pravim neki tamo video od 15 minuta o jednoj igrici. Valjda vam je bolje dvije različite. Promaši me. Ja skoro pa imam specijalno. Ovo je nova vrsta ratnika. Vi uvijek specijalni koristite u promaši. Vi uvijek specijalni koristite u trećem wave-u jer će vam tada biti najteže. Dobio sam prvi gold. Crko se. Treći wave, sad bi trebalo da iskoristim space. Kako me je najslabiji i najgluplji pogodio? To mi nije jasno. I ovaj crkava. Još jednom space. Strašio mi se. Dolazi vrti ovam. Mrtav si. Iskoristio prvi put da nekog ubijem sa X. Ovako da ga dovršim za kraj. Za poslednji wave. Za kraj jedne arene.
kupim dual weapon. Nije oružje. Imam ovdje za kapu. Idemo ovdje. Vidite sad kako ja to cepam. Idem ja samo da vidim, sigurno nemam pare za napitke, mislim da koštaju 25, a ne 10. Da. Nešto je sljedeći epizod ćemo otići ovdje i ovdje. Ovo četvrto sam snimao za gameplay. Pa ne! Nešto ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu Siege iz Serena. Ja ću sad jednostavno samo izaći. To bi bilo to za ovu epizodu Siege iz Serena. I vidimo sljedećoj. Poz!